I pozdrav svima ljudi, ovdje Ša Gaming HD i danas igramo GTA 5 online i danas će obučiti još jedan novi auto, isto iz onog novog update-a, beži. Sad idemo po njega, on ima, ja mislim da je on u drugoj garaži, sad ću vidjeti. Da, on je u drugoj garaži, sad ćemo ići u drugu garažu. Evo je ova treća garaža. Sad da idemo. Da, evo ga, to je taj bench i sad idemo njega da buđimo. Dobar auto. Evo se isto buđi kod ovog Benija. Sad vidimo se kako je bio blizu. I evo nas blizu smo već, znači još samo nekoliko milja. Znači nabužit ćemo ga do kraja sve što mogu. I u sljedećim klipovima igrat ćemo ili trke ili neke misije na online-u, a snimat ćemo i Minecraft. Toliko da bit super. Sad samo da još malo nam fali, još nekak 60 milja. Evo još malo. Da što tiče sljedećih klipova, pišite mi da li snimam Minecraft, GTA 5, znači bilo šta. Samo napišite, većinu igrica mogu snimam na kompjuteru, tako da slobodno pišite. Da, i 10. sad bit će PES sa mojim čalom i bit će super. Sam kupio slušalice bolje i onda snimam PES sa čalom. I evo nas, stigli smo kod Benija. Sad. Evo ga, sada. Prvo upgrade 565.000 je. Tako, sad idemo armor. Malo bolji. Kočnice, street brakes. Bumpere, ovi su mi lepi, može. Engine, pa ajde, engine block može i... wow. Ovaj će ovaj mi je lepši. Start race, ovaj kao Assassin's Creed. Engine tunes, pa... može ovaj prvi upgrade. Exhaust, može ovaj. Ne, eksplozija, fenders, pa... šta se tu menja? Aha. Pa... može ovi. Hoods, pa... može i karbon. Truba, dobro, manje više, interijer, prvo ornament, pa dobro, ovdje moli se jednom. Može ovaj. Onda dash. Ovako je najlepše. Vrata. Ajde ova aluminium panel. Door cards. Sedišta. Ova super. Volan. A manje više ovaj mislim. Ne. Ovaj. Light color. Pa može neka ovako. Onda svetla. Prvo ksenovska svetla. Neon kits, pa može i zadnji na svim mjestima bude. Neon color, pa to ćemo vidjeti kad stavim boju, livery,
Čekaj, šta je bilo? Aha. Wow, ovo je lepo, ovo ću. Lost to plates. Pa s mojim nadimkom. Onda respray, primary color. Metallic. Wow, ovo je Formula Red. Mnogo dobro. Secondary kao isto je bude Metallic. I neki ona bude Formula Red, mislim, zato što Carbon ova mi je super. Da, super. Onda trim color. Može Blaze Red. Onda roof. No, roof ćemo staviti, znači bez krova. Skirts. Stavit ćemo ove. Spoileri. A ovaj mi je manj, ne volim neke prevelike. Suspension niži nek bude. Gates. Wow. Može ovaj. Transmission naravno bolji. Za bolju akceleraciju. Turbo ništa. Wheels type. Hajdemo sportske neke. Ali idemo hromirane. Wow, ove super. Onda wheel color. Aha, ne možda hromirane, zajebo sam se. Ne, skupit ćemo iste takve, samo stok. Evo ih. Ali već idemo wheel color, pa može bijele su ne. Frost white. Tire design, pa može ovo. Bulletproof, da ne mogu meci probiju gume, to super. I tire smoke, pa kad bi imao crveni bilo bi lepo. Ali on se tek uključava na 65. nivou, tako da mi uzimamo plavi. Onda prozori tamni, mada to manje više se ne vidi. Dao sam mi neonke. Da nađem. Lights, neon kits, neon color, pa nemam pojma, iskreno bijela, žuta, neka nemam pojma. Čak i, pa crvena, nema šta. To bi bilo to, ne više ništa se. Bušta ćemo malo da ga provozamo. Da, super izgleda, baš moćno izgleda. Da, i za driftanje je odličan. Da, odličan auto. Evo ako on izgleda, sad ću otvorim sva vrata, vidite kako ovo malo bolje izgleda. Da vidimo, evo ga. Znači sva vrata. Ono ovako izgleda. Evo iz prvog lica. Evo igračkica. Evo interijer. Ovako. Evo na vraćno, budili motori te izgledi. Pa, što se meni tiče, to je bilo to od ove epizode. Znači, posjetite link u opisu videa od našeg sponzora. I da, što se mene tiče, to je to. I tada pozdravljam moje drugare, Luku, Anđelu, Peđu, Marka i Rala. I to je bilo da što se tiče epizode. Vidimo se u sljedećoj. Ćao!